my name's Kausar. I'm 6 years. Сталин именно космичкаларды боянып көретін боламын. Бірінші мен білесіздер, өзім помаданы жақсы көремін. Соған мен 3 помада. Қайсыны танасам болады, айтып жіберіңіздер. Так, мен лучше на 2 помаданы таңдаймын. Екеуін қосқанда әдемі болып шығады деп ойладым. Мен қазір бояймын. Like juice in Jamaica, K says like a cookie kangaroo. L says ooh like a lamp named Lou. M says like a monster on the moon. N says like the night anemones do. O says like an octopus. P says Şimdi помадамен боянып болдық. Көзге бояйықшы. Қазір ашып береді мама. Мистер Бармен. Oh my, what a way to remember. X says like X-ray electric. Y says like yo-yos if you get it. Z says like zipping up a zipper. And now I know what sounds to remember. This is a song about alphabet letters. And now I know what sounds to remember. A says like an active little apple. B says like a bear in a battle. C says like a cactus in a canoe. D says like a dog that Snacks. E says like an elephant. F says like a fish getting fed. G says like a goose chewing gum. H says like hair having fun. I says like an icky iguana. J says like juice in Jamaica. K says like a cookie kangaroo. L says like a lamp named Lou. Бізге әрине мама көмектеседі. Мам, давай. The night anemones do. O says like an octopus. P says like a pencil if you please. Q says like a queen talking quickly. Менің қолым. Достар, біз боянып болдық. Бұл балаларға зиянсыз кейде болса боянып тұрсақ болады. Бай-бай.